gusigara naje kugira ngo buzuka tugende kanguka va muri ayo makonfuri tugende va muri uwo mutima mubugira tugende va muri iryo sharu bamwe tugende dukomeze urugendo reka gusebya abandi kuko nawe je nawe uzoseba yewe mwisi yabo ubunyereri runaka yanyere none ariko nawe je wonyere kuvuga abandi none nabi ejo ni wewe nikajumu birizivuga ngo icu biba nico uzosarura nimugira urugamba uzosarura urugamba nimugira ishari hari abandi banyashari basoza nawe ukabigwamo bami wa kabiri bice 2:6 Bibiliya iravuze ngo Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani nawe aramusubiza ati kurahiya Uwiteka uraho n'ubugingo bwawe sinsigara nuko barajana bombi amen. Eliya arongera aramubwira ati subiyemwo bami ba kabiri bice 2:6 Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani nawe aramusubiza ati kurahiya Uwiteka uhoraho ubugingo bwawe sinsigara nuko barajana bombi amen. Muri ico gitabo nyine abami ba kabiri bice 4:14 Elisa ati twamugira dute Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo we arashaje semeni haleluya maze curanga gato negereje Mbabazi na Patrick n'abandi n'umwese muri hano abo turi kumwe kuri afishe ufatwa arataka kandi ko ndumva mfite amavuta sino bashira muri mwe ndazamuka tugarira hejuru ko ndumva ibintu bimeze neza zamuka papa zamuka bukeye urambirwa nawe tugiye kunutagasimba namaho twage turatarama Ai abantu bagira ubwoba abantu bagira ubwoba tesa amatwi ngo numve izo bati baba yo bimenya kihana bati baba yo bimenya kihana bati bati
Zamuka Moses. Aho, aho. Gwino, gwino. Arriba. Moses. Charabuka. Bwiriza sasa. Mwagarabuke. Ihuta Mose. Zambuka. Ihuta Mose. Kiba nano. Nichare gato. Hanyuma tuza gutarama. Nagatano twarataramiye. Moses we. Ngiye kubwiriza. Abantu bogira ngo wenda ibintu bizananiranye. Ariko ngiye kubwiriza iminota mike. Turangiza dutarama. Sema hallelujah. Hallelujah. Araje Yesu. Arashumana w'Imana we maso. Araje Yesu. Arashumana. Kate kazine. Ijambo rivuga ngo nawe ntusigane. Niryo jambo nahawe rivuga ngo ntusigane.
dusomye amagambo y'Imana. Aya ni amagambo ya Elisa na Eliya. Elisa yari afite ngo sebuja witwa Eliya, ngo bari batuye i Gilugari. Mu gitondo kimwe Elisa yakira Eliya, yakira mesaje imubwira ngo agiye kujanwa mu ijuru n'umuyaga wa segwaki. Sema amen. Mutima usakuze ngiye kurangiza nanone. Siko bimeze? Ba protocol bari inyuma, nimba amatara yaje muyazane, kandi nimba ataje mureke. Sawa, niko kwiza. Kuko abantu bari kwasakuza, ntumenye moteri, ntumenye abantu. Murangiza mwege kiyo miryango kugira ngo bareke kudusakuriza bari hanze. Niko kwiza. Ko numva sinoreka kubwiriza ngo nuko abantu bagiye. Mafuta mfite je watangiye kubwiriza mu biti, none mbonye babiri namandeka. Aya ngo batuye i Gilugari bombi. Umunsi umwe Eliya yakira amakuru amubwira ngo agiye kujanwa mu ijuru, ngo kandi azojanwa na segwakira. Ngo Eliya ayo makuru arayakira, ngo amaze kuyakira ngo yaganiriza Elisa. Elisa nawe ngo arayakira, ngo amaze kuyakira aramubwira ngo turajana, ntabwo sigara hano. Ngo ashakisha ukuntu iyo musiga birananirana. Aramubwira ngo umva Elisa kubwira amakuru, sigara ni Gilugari, jewe ngiye i Beteli, Imana yantumye i Beteli. Aramubwira ngo reka kumbesha, ntabwo sigara hano, Ndio. ndajana nawe. Sema amen. Amina. Ntabwo sigara na turajana. Haleluya. Nyawe nasigarana ndakwinginze Elisa, Imana itumye i Beteli. Ngo aramunanira, aramwinginga, amubwira ibintu byose bishoboka, aramunanira. Aravuga ngo basi ngwino tugende. Baragenda ngo bashike i Beteli, ngo basanga abana b'abahanuzi ngo bari mu nzira. Bahamagara Elisa, baravuga ngo se Elisa we wabuze amakuru ko sobuja Eliya agiye kugukugwa. Aravuga ngo muceceke izo ndabizi, turajana. Abantu benshi basinzira ku majwi y'ikinyoma. Umuntu yumva ngo bavuze bigatuma asinzira mu nzira, ntakomeza urugendo ruja mu ijuru. Dufite abakristo basinziriye ahantu, kandi abakristo nibo bagoye ikanisa, nibo bagoye igihugu, nibo bagoye imiryango. Ariko naje kukubwira ngo n'umugoroba uzuka aho ngaho waryamye ukomeza urugendo kuko rurashahara. Haleluya! Kanguka yabo ukomeze uva kuri icyo gisasiro uryamyeho, urugendo rurakomeje. Reka kwirorosa rene, reka kwirorosa byuka twishime, reka kwirorosa ayo mafaranga. Tazavile. Safari inaendelea. Uko mbele kuna matunda ya uzima. Na uyu mubiri mfite wafa Ariko tegereje nizeye kwa sasa ni nundi mubiri usanu yasukanye. Imbona ndese wa musasi zaririba osiana ni mara kwa muka wadusi zaririba osiana. Kambuka yawo sinziriya. Kristo abanukunda kumurikira, ntabwo Kristo azamurikira abantu basinziriye. Kristo azamurikira abantu bari maso. Aho wasinziriye haguruka tugende, urugendo rurakomeje. Haguruka tugende, vaho ngaho. Nimuryamye ku ma video, vaho ngaho ya supprime. Nimuryamye ku ma voice, vaho ngaho ya supprime. Tugenda mu ijuru, nta bantu bazogera mu ijuru batunza ama video nubwo utayikinye, ariko urayituza nawe. Uri umu agent wa Satani. Uri umu agent wa Satani, uzukora Satani. Nubwo utaroze, nubwo utasambanye, nubwo utakoze biriya byose, ariko nimbubitse audio y'abandi mbi, ikuremo dukomeza urugendo. Wumva ngo umuntu asinzire kuri audio, ikubujije kuja mu ijuru. Ubucafu bw'abandi bukubujije kuja mu ijuru. Umuntu akaruka ugasigara ku birusi by'abandi, ugasigara ku birusi by'abandi. Va kuri ibyo birusi yewe tugende. Va kuri ubwo bucafu dukomeza urugendo. Safari inaendelea. Reka kwita ku by'abandi. Niba ushaka kugera kure, reka iby'abandi yawe. Tumbira umusaraba, tumbira umusaraba. Uva muri ibyo wagiyemo, tumbira umusaraba. Uva muri izo ngeso, tumbira umusaraba. Amen. Ureka urugamba. Haleluya.
Zamura izuba papa. Pagariba. Mostra sua. Viva, viva, viva. Zamuka, mostra sua. Zamuka moça. Cyangwa musubira inyuma gato. Abashoboye mubwira usubira inyuma. Kofi we. Sama haleluya. Amen. Fundura amazi wa. Nza kuyasoma. Sama haleluya. Samani haleluya. Haleluya. Samani haleluya. Haleluya. Baragenda. Ngo bagare Beteli. Yari yaramubwira ngo ni sawa. Umva irindisha. Uwiteka yongeye kuntuma Yeriko. None gasigarana Beteli. Usigarana n'abana n'abahanuzi. Musigarana mu gitaramo naje ngiye muri gahunda. Ndagaruka. Ese aramubwira ngo kuraho ubugingo bwawe. Ntabwo sigara Yeriko. Ndashana nawe. Kugaza ku munota wanyu. Sama amen. Amen. Sama haleluya. Haleluya. Sama haleluya. Haleluya. Sama haleluya. Haleluya. Sama haleluya. Haleluya. Kanguka muva. Kanguka. Bakoze Imana bashize. Hari amapromosiyo yaje gitangaza abakobwa b'ibihomora n'abagore b'ibihomora basaze. Abagabo b'ibihomora basaze. Ariko Imana kuko ari gitangaza. Mu gitondo kimwe bizamenyekana. Saramenyekanye. Bitaramenyekana. Bizamenyekana. Zuka tugenda mu ijuru. Safari inaendelea. Yesu yuko karibu kurudi. Nukuri tuzoja mu ijuru. Wabuze gutondekanya amagambo. Wabuze kuvuga ibyanditswe neza. Nimba utizeye Yesu, nta juru uzojamo. Wabarize maîtrise. Wabarize teologiya ukayigira muri Harvard, Amerika. Wabi wanyu mutunze cyane. Wowe ukuvuka mu muryango ukomeye. Hari kureka ngo mu ijuru ntanzira amagagari hano. Tanzira Frodi hano. Mu ijuru hasosha abera mu mitima. Mu ijuru hasosha bakiranutse. Mu ijuru hasosha abasoje bakiranutse.
mwijuru hazoje bakiranutse mureke uburyarya tuje mwijuru mureke uburyarya tuje mwijuru mureke uburyarya tuje mwijuru mureke uburyarya tuje mwijuru Mambo. undaga posting undi ngo I love you so much ngo ndagukunda ariko mu mutima bitarimo Ndababariye mu izina rya Yesu. Claude. reka uburyarya reka turakuzi reka uburyarya tuje mwijuru ejo ntabwo uzoje muri njyana biriziva ngo nukonja nudakonja kandi tushuye Imana izokuruka fata kimwe nimba ukonje nimba ujushu Jacob naravuze umunsi no sambana no kora igitangaza nukora igitangaza kwa nimingi uzo kuri bwanshije umugore wandi muri hoteli ye no gushaka umugore wa kabiri nkabwira nyagikundiro Solange nabonye ko utakimpagije wenyine ngiye gushaka undi mugore none ga wihangane uzobamenya mwembi hasigaye Oliver uzoze kubukwe cyangwa se nima nzobombora ma wihangane ufite mukeba wawe Kareka gusesera. iwacu kera umuntu bashakaga abagore babiri akabigiye cyo gucagura igihe bashagura kujya umugore akabiri yaratahaga akavuga wanda akavuga ngo nasigaye ku ndobo undi nawe ngo yari indowa agataha none ubu nyine ufite abagore bangahe ariko kiza kintangaza ngo mwijuru hazuba presence ngo tuzosanga inyuma yawe ngo zobatonze abagore batarabawe nk'ijana bakubwira ngo saba ngaba bavuye ko ta station de mariage yabo ufite iri he utangira kunama ngo ndagushimiye Uwiteka we ngo kuko utazucubaka ibe Bwana sifiwe. Mambo. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Gusirimuka ntabwo ari ukumwizoga. Ntabwo ari ukumwizoga gusirimuka. Gusirimuka ntabwo ari gushaka abagore benshi. Kwanza wageze entre nous. Agerekiriye. Kandi umenye inzo nibwira n'imigambi yanje n'ibibamo binadusa bikaniribohe vugutira kandi ujure inkamba zivemo upindure ishuma cyawe Calvário dessa Quando menino ibwira n'imigambi n'ibibamo Zamura ibyuma maze zamura. Maze zamuka papa. urugendo rurakomeje je ukuvinda nta muntu uvuga ngo je namwandikiye message tawo azobone kumwe nta mugore uzuvuga ngo ndaramuterese cyangwa umwana w'umukobwa tawo je wuje ukuvije je ufana nta muntu uzosanga muri sona mpano tanakenyeye urupande tawo muzobase abantu bose bazaje mu masono wasanzemo tawo Papa
bakuvuga nuko bakubonye nuko muzamujana kandi nta bandi bavuze makuru yawe niba abandi musangiye umwuka entre ntawe naravuze ngo nzokunda Solange kugazangiye ntawe uzosanga nateretse icupa ntawe naravuze ngo nzopfa nje kofa unyari pushi arivuga ngo bandage ive mu gihugu yo nama yarateranye si nubwo novana amavuta yanje ndi oyasigarana nzoyajana kugenda kwanje neva pasi Okay. aba niyo noje Roma nozana amavuta yanje imbere ya papa kamubwira ngo mu izina rya Yesu akira umusaraba wambura ishapura suri mosizo amavuta yonyine azayivuga umuhamagara amavuta tukagwana intambara y'amagambo uri umunyamuvuta uzugwanisha amavuta gusa amavuta yonyine azayisobanura nubwo uvuga amagambo menshi ntasha amazi we cekeceka koresha amavuta gusa yonyine akubitana amangumi amavuta azanesha kandi amavuta ni Yesu ni mwuka wera Mayo uravuga umunyamwuka nurangiza ngo uzoba amahoro n'abana bawe murashira reka umunyamavuta yigende muzobaza amakuru yari sangiye kuhagera nafashwa kofi we ngiye gusoza natinze oya ye ngiye gusoza hano ni saa 4 ngiye gusoza turi kumwe na bishop ngiye gusoza kagusiga naje kubwira ngo buzuka tugende kanguka va muri ama conflict tugende va muri umutima mubwira tugende va muri iryo sharuba mu tugende dukomeza urugendo reka gusebya abandi kuko nawe je nawe uzoseba yewe mwisi yabo ubunyereri runaka yanyere none ariko nawe je wonyere kuvuga abandi none nabi ejo ni wewe nikajumu birizi uvuga ngo icyo biba nicyo uzosarura nimugira urugamba uzosarura urugamba nimugira ishari hari abandi banyeshari bazoza nawe ukabigwamo kanguka tugende naje kukubwira ngo kanguka va mutunyunyuzwa reka nanu tunyunyuzwa uko mbere kuna matunda uko mbere kuna matunda uko natwe twebwe twizishoboje ni Kristo niwe ya Kristo azogushoboza uko naje shoboye kumwizoga kandi nozishobora pe ndore ko ndi n'umuhinda je uza kubita seke no mwizoga no kora gitangaza naje niko sinyoma gacupa kamwe no kuzamwa kese zitatu zine ndore ndazishoboje mfite n'imbaraga inyota ibivu umuhinda nimukizwa tuje mwijoro sema haleluya haleluya 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 Elisara mubwira ngo turashana Eliya mubwira kurera mubwira ngo ko wananiye wino tugenda witega tumye ku Yorodani ariko umva kubwire saba icyo ushaka ko wemeye kujana nanje ko wemeye gushorana nanje ko wemeye ko tujana Elisara saba icyo ushaka Elisara mubwira ngo urampa imigabane ibiri ku mugabane wawe umwuka aravuga ngo Elisara usabye ikintu gikomeye ariko niwitegereza neza ukantumbira igihe nzoma ngiye kujanwa mu ijuru osagwa kiriraza ngo iterura Eliya iramujana ngo Elisa ngo aratumbira tiyita kugwavumba tiyita kuzuba ry'umuriro tiyita ku mishare aravuga ngo shatumye amukurikira reka ngitumbire ibyane tibirangira mu nzira ngo aramutumbira kugeza ubwo mwitero Eliya wamuvuye ngo uramanuka ngo Elisa arafata inyigisho zabira zavuga ngo Elisa niwe muntu wakoze ibintu bingana n'ibyo Yesu Kristo yakoze Elisa yakishije abagwayi yashiye muri nyanja yazuye abafuye mwibuka cyagihe nawe ubwiwe haru imayiti bari bayitere ku magufwa we yarafuye atagihana amagufwa ya Elisa yonyine yasigaye akora ibitangaza atakiriwe kubera ko yemeye kujana na Eliya emera kujana na Yesu Kristo muvanga reka kujana n'abantu mugenda mukwegana bazakuzanira wasereye reka n'abantu kurikira Yesu asezera abantu reka n'ibyo tuje mu ijuru reka n'ibyo tuje mu ijuru guhagarikira ntabwo ari kuja mu ijuru kuba umuyuma ntabwo ari kuja mu ijuru guhanura ntabwo ari kuja mu ijuru gusenga cyane ntabwo ari kuja mu ijuru kuja mu ijuru ni ukwemera kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ukamushyira mu mutima ukamwimika
ukemera gukurikira amahame y'ijuru ishijuru gutegetse ibyo ngibyo ubikoze uba uri umwana w'ijuru. Ibindi ni amakorasi adufasha n'utuntu twakompanya n'ubutuntu se n'amaccessoire ariko ikintu gikomeye kigenderewe akira Yesu rekana n'ibyo ngibyo ibyo wimitse mu mitima bikure mu bikaburire. Uyu mugabo naje kukubwira ngo Yesu Kristo arashaka gutega amaboko. Yesu Kristo ni umunyambabazi. Yesu Kristo aragukeneye ngwino mujane azokugeze iburyo bw'Imana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Mugabo Imana ngo arataha yarajanye umugabane ngo afite umwitero. Aravuga ngo ntakindi ari cyane iki ngiki. Mwagaze kuri Yorodani ngo akubita umwitero mu mazi. Ngo amazi acikamwo. Mwagaze yariko ngo abana bahanuza baza kumusanganira. Baravuga ngo nukuri kw'Imana zambaraga zari muri Eliya ngo zagiye muri Elisa ngo bubarara hasi. Waravuga ngo nyakubahwa databuja dufashe twemerera cyo gushaka Eliya. Ahari umuyaga woba wamutwaye ukamuta kundi musozi. Elisa aravuga ati mureke kwirusha inziyo yagiye. Twari kumwe amakuru yose ndayazi. Kandi ko mwagumye kumpata ni mugende muje gushaka namwe ubwanyu amashaka bashire. Ngo baragenda barashaka baramubura ngo baraza baravuga ngo twamubuze. Aravuga ngo se sinababwiye. Kugasa n'ubu Elisa yishyira mu bwami bw'Imana. Kore kwemera kujana na Eliya. Niba ushaka kubona Imana, niba ushaka kuja mu ijuru, emera kujana na Yesu. Ijambo ry'Imana dufashe. Amen. 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 Amashi menshi kumuvuga ubutumwa wacu. Amashi menshi. Hano hari itangazo rishitse ubu nyine. Itangazo rihari Minisiteri ya Gisubizo iratangariza abatura Bujumbura bose yuko bafite igitaramo kizaba ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatatu aho ni ku cyumweru ku itorero Kadese mu Bwiza ku ibarabara rya kabiri. Amasaha ni saa 9 z'umugoroba. Minisiteri ya Gisubizo iratangariza abatura Bujumbura bose ko ifite igitaramo gitegekanyijwe ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa gatatu 2026 ku masaha 9 zuzuye z'umugoroba. Ikibanza ni kuri Kadese mu Bwiza ku ibarabara rya kabiri. Nini yinga kaya masaha nimwe tuzoba turi. Kigitaramo aho kigeze ubu nyine Nabina wamaze gusoma ku mazi niba muha yandi agoye mirinde umwe muha yandi baba ngwino hano tugeze muri cya gitaramo Yusufu yavuze ngo ni musho wa musho niki tugezemo